Bez bošnjačkog odobrenja nema odcijepljenja Republike Srpske. Guzijske organizacije hajcaju narod na rat i kaže ne, nema koncerata za mir. Prvi moramo napasti da ne bismo bili iznenađeni. Šta to govori? Da jedna izdajnička, veleizdajnička struktura kod Bošnjaka zapravo pravi penal velikosrpskoj politici. Erdogan zamija. Da li Bošnjaci žele biti turska kolonija drugi dio? Prije 3 deftera hefte da rusko-turski pakt ima svoj interes od razaranja Bosne i Hercegovine, potiskivanja NATO saveza. Debakl u UN-u Švabo, Šmito nije Tito da bi njega nješta pitu. I sam Šmito je rekao da nije Tito. Kaže, nisam ja Ešdaun. Pa šta si ako nisi Ešdaun, ako nisi visoki predstavnik, ako ne mereš ništa, ako šuruješ sa razarateljima Bosne i Hercegovine? Džemati u dijaspori, u službi SDA, filđanska turneja po Evropi. Treba islamsku zajednicu, ako imaš odgovornosti, da oslobodiš od jahanja. Jer je islamsku zajednicu uzjahala Stranka demokratske akcije. Kavazovićeve počasti za masovnog ubicu egipatskog muftiju Šefkija Alama. Što će nam takav ološ bolan? Što će nam neko ko potvrđuje smrtne kazne protiv čestitih ljudi? Što će nam masovni ubica? Da li je to slučajno da jedan takav ološ, da egipatski muftija, sluga diktatora i ubice Sisija, dolazi, pazi, na poziv Reisu Leme Kavazovića, dolazi da nam prlja naše džamije, prlja našu islamsku zajednicu, prlja naš fakultet islamskih nauka, njemački šamar za izraelskog negatora genocida u Srebrenici. Bilo bi krasno da je izraelska država zbog uspomene na holokaust reagirala spram svoga državljanina koji je angažiran da negira genocid u Srebrenici. Odmazda privatne države nad diplomatom i publicistom Muharemom Krzićem. Ugledan čovjek. Dakle, 12 godina se muči sa privatnom državom jer ne može dobiti ono što mu po zakonu pripada. Intervju iz groba Saliha Hasanovića, drugi dio. I da me fino stavi, samo će biti da plati dijete, da me ogasule dole i da ovaj tabut uzmu odavde i da me u njeg stave i odozgo prekriju jugoslovenskom zastavom. Živi! 1000 godina! I na kraju poezija. I nema brige, tu je brat Erdogan i naš Sandokan da se izbore za Filđanistan. Nauka je, nema bauka, dadneš pare, evo jare. Mufti šalje svoje žvalje, on je kralj, tebi malj. Čekam. Stani sad.